ez nuela ikusiko, ba hemen nago. Aurrera gaurko gonbidatuak. Abenduako 24ko programa, Gabonetako lehenengo espeziala, ze aurreko urtean hasi ginen otsaila aldera, eta gaur etorri da gurekin egotera, eta pixkat gure hauak isiltzera Iñigo Azka. Kaixo, Iñigo zelan zaude, mikroa gogoratu, jartzea ahora. Eta hori, eskerrik asko etortzeagatik, eta eskerrik asko hartzeagatik humorez gure komentarioak. Bai, a mi me va la marcha, eta... Baina, bueno. Beni. Joan behar naiz. Ze ondo. Aira, Foserrek eta biok daukagu beste historia bat zurekin, lehen egon gara komentatzen, grabatu baino lehenago, Babelen historia guztiarena, eta, karo, Foserrek eta biok montatu genuen Made in Laudio urten. Bai. Gara montatu dugunok. Eta Fasteizetako batetan, nahi genuen egin referentzia bat Babelena, eta esan genuen, sartuko dugu baino munduko kariño guztiarenarekin. Eta ikusten baldin bada bideoa jaraldeko YouTubeen, nola, borono bat eta enpresaria bat, egon daitezken elkarrekin eta maitemindu daitezken. Eta hori da, ez baldin bazenekien, hor zegoen gure ginitua zuri, lehen, baina kariñoarekin. Oso ondo, ze? Bueno, vamos astea. No, bueno, igual nita behin, ¿cómo es? Merry Christmas. Merry Christmas, Estoy alde. Merry Christmas to you. Horri da, estatu batuetatik, Miamitik, zuzenean, Gabonetaz hitz egiteko. Zer nahiago dituzu, Gabonak Miamin edo Gabonak Euskal Herrian? Gabonak ez ditut inoiz hor pasatu. Bai duela 2 urte nire gurasoak eta nire arreba etorri ziren Nochevieja pasatzera. Gauzarra, bai. Bai, Gauzarra, baina Gabonak beti Laudion pasa ditut. Ja. Ez da. Ez dizu baten alako koskillita hori esateko, estatu batuetan Gabon batzuk. Gauzarra oso interesgarria izan zen, Miami orain da invierno. Bai, negua. Negua da, hori da. Baina temperaturak eta hori dira oso... Karibeño. Bai, da karibeño total, eta orduan Gauzarran, jende guztiak itsasontziekin ateratzen dira baiara, hor fogos artificiales guztiak, eta orduan da oso... Beste rollo bat. Sí, otro rollo. Ez da gure kabalgate de Reyes, no? Ez da olentzero hori erosten zaiola bizarra, de repente. Oso ondo. Bai, oso... Inork ez du blackfaceik egiten. Baina, Gabonak hemen pasatzea gustatzen zait. Nire familiarekin, lagunak, eta da momentu bat, jende guztiarekin, egoteko. Que guai. Eta beste jairen bat, tokatu zaizuna bizitzea estatu batuetan? Hor... 4 de julio, alakoren bat, tokatuko zitzaizkizun. 4 de julio ere azken urte hauetan, Babeles, cuando he abierto las Babels, beti goi temporada horretan, beti hemen nago. Eta duan ere hori ez dut ere bizi. Bai. Baina txikia nintzenean, estatu batuetara joaten nintzen udan, eta orduan momentu horretan bizi nituela hori 4th of July, con todos los americanadas, bai. Zalea zara edo, oraindik nahizta daukasun pixkat lotura estatu batuekin, oraindik mateziu pixkat horrela, patraz. Esan behar dut, Miami pizka bat desberdina dela estatu batuen bizitza eta gauza hori guztia. Nik uste dut beste hiri batean ez nuela biziko. Nire asko gustatzen zait Miami bizitzea, oso latino moduan sentitzen naiz, asko gustatzen zait dantza egiten, musika, eta orduan Miami da pizka bat como la capital de Latinoamérica. Es que ez dut ingelesez egiten, ez dira ia, like... Esan duzu like. Ez dira gringo bezala, nire lagunak eta gehienak Espainiakoak dira, baina ere Puerto Rico, Venezuela, Cuba, eta orduan da kultura mix hori gustatzen zaidana. Que guai. Ze ondo, tío, ze ondo esan duzun. Movida. Nola zinen Miamira?
ba, Euskadiko beka batzuekin, Global Training dute izena, eta orduan ba, beka horietan mundu osoko enpresak daude, eta ba, zu aplikatzen duzu, proceso de selección arrunta jarraitzen duzu, eta Miamin zeude bakarrik plaza bat, ni egin nuen 2021 urtean, eta joan nintzen Espainia estatu batuetako merkataritza ganbera lan egiteko, marketing eta eventos, el departamento de marketing y eventos, Bai. eta orduan ba, gutxi gora bera egiten nuela zen ba, Espainiako enpresei lagundu ba, estatu batuetan ba, presentzia handiagoa izatea, gero ere egiten genuen ba, tenis, pádel, golf, desayunos informativos, charlas, o sea, mix de todo. Bai. Eta hori zen, eske niri asko gustatzen zait los eventos, Ja, en ja. plan, organizar eta hori guztia, eta orduan ba oso eroso nengoen ba Ona, arlo horretan. eventoren bat horrela esatu zuna, nola amaitu nik evento honetan? Osea, jaio nintzen Laudion, amaitu de repente Miamin, evento batean non dagoen, Bueno, a ver, muchos realmente. Hay uno que duela 3 urte edo, Juan Sebastián Elcano itxasontziak, Mhm. Horra ja, Miamin zeukan ba geltoki bat edo una de las aha, paradas, Bai. eta Espainiako erregina, la anterior, la ex, la Sofía, Sofi. etorri zen, eta ba, Espainiako ganberan eta nire laguna pues, en la embajada lan egiten dut, eta ba, joan ginen. Eta orduan, Hola, la revista Holaren portada, bilatzen baduzue, da Sofia eta atzean nago. no te creo. Bai, jarri dezakegu? Ba, hau apuntatuko dugu nahiari izateko, atzeko edizioan egon lako guapísimo hori. Gero postan jartzen dugu, bai. ¿En qué momento? Y estuve en la portada de Lola con la Taina. Gero Portada izan bar zen, las reinas de España. eta orduan ba, gero ere musika arloan ere ba, ni asko gustatzen zait pues, todos los premios eta ia urte guztietan ba, saiatzen naiz joatera Latin Billboard, Mhm. Latin Grammy y Premio Lo Nuestro, que son como 3 premio musika Nagusienak reggaeton, edo... sí, arloan importanteenak. Mhm. Eta bai, beti bukatzen dut hor lehenengo jaretan. Hombre... Baina, bilatzen duzu, edo tokatzen zaizu? No, hori bilatu behar da. Ai, cabrón. Hori da, agentzia bat dago, Mhm. eta haiek ba, gente joven, Bai. creadores de contenido, modelos, lo que sea, bilatzen dute, eta jende hori ba, premio egunetan, ba, Mhm. heltzen gara adibidez 5 ordu lehenago, eta orduan ba, esertzen zara hori, ba, eszenatokiaren ondoan. Eta orduan, ba, esertzen zara zu, bi leku gabe, Bai. libre, eta gero beste pertsona, Mhm. eta hori guztia. Entonces, 10 minutu baino lehenago gala hasten denean, Mhm. ba, personas famosas, pertsone guztiak sartzen dira, eta orduan, haiek hor eseri behar badira, zu altxatu behar zara, eta ondoan eseri. Mhm. Eta imagina ezazu, ba, agian gara, no sé, 500 pertsona hori egiten. Mhm. Eta ni, ba, adibidez, pasaden hilabetean, Las Vegasera joan nintzen a los Latin Grammy, eta hori, ba, ikusi nuen Plex sartzen, Mhm. Aitanaren pues, managerekin, eta nik esan nuen, ba, hor joan behar naiz. Egia esanez, egun horretan, ba, pizka bat berandu heldu ginen, eta orduan, ba, nik atzean nengoen.
eta zuk ez zara, o sea, como que no te tienes que acercar para adelante, ¿no? Bai. Pero a mí me da un poco igual, sea para adelante con todo. Si pa'lante como de Alicante. Sí, entonces dije, zeriko naiz, Plex ondoan, gero agian Aitana etortzen da. Eta orduan hor, eseri nintzen, eta zegoen Plex, bere manager, eta ni. Mhm. Plex estaba más a sus rollos, ¿verdad? Ya. Que es Sidan, es San, o sea, 3 palabras. Pero con la manager de Aitana, o sea, o sea, sí, eso, el oso, Urbilla, sí, ¿no? súper urbilla, en Bai, plan una chica normal, pues bai. como nosotros. Eta orduan, gero Aitana etorri zen, eta ni hori ja igaro zen, ordu bat, eta esan nintzen beste leku batera, porque estaba Bad Bunny como por el Mhm. medio. Entonces dije, también quiero ir a saludar a otros. Entonces, momentu horretan, altxatu nintzen beste leku batera joateko. Baina, problema da, altxatzen bazara, eta beste lekuan ez badago eserleku bat, Mhm. zu joan behar zara, Ja. atxera. Pues pierdes como toda la jugada. Ja. Eta orduan, altxatu nintzenean, Aitana etorri zen, eta orduan, esan nuen, eseriko naiz hemen berriro. Da, Y bueno, estoy rodeado modernoarekin, un poco da, por hori, barretegitan gaudenean bezala, el juego de las el sillas, juego de las berdin, sillas, tal, berdin baina zegoarekin. tal cual. Badaukazu como topen bat, osea, zu bakizu joango zarela Latin Gramitara eta egiten duzu como lista bat de ojalá jesartzea ez dakit noren ondoan. A ver, Zein izango litzateke como top. Igual ez Top lista bat, hiru. baina no, pero igual. sí, en plan, niri asko gustatzen zait Karol G. O Bai, sea, bai, badago zerbait hortik, baina Kompositore la bat. segunda ya. o sea, me encanta. Bad Bunny también, pero es un poco más distante. Bai, ez da. Aitana adibidez oso urduri zegoen. Mhm. Entonces, momentu horretan, nik esan nion, argazki bat atera aldugu, tal. Entonces, hago un selfie que sale yo, Plex y Aitana. Pero no me quedé tranquilo, yo quería más. Ja, esan zenun, hau da nire aukera, orain dital. Zegoen hor, eta pertsona, o sea, el resto Bai, gainontzeko de jendea, personas bai. ez zuten Aitanarekin hitz egiten, ez delako hain famatua, pues Bad Bunny, Karol G, yo que sé, Bai, Maluma, beste estena bai, batetakoa da, no? eso es. Gehiago Espainiako... Eta orduan, berriro esan nion, oye, altxatu alzara, yo Aitana, en plan, se levantas, sales al pasillo, nos una foto de pie con todo el morro, y ella como, sí, tal, igual no nos dejan, y yo, que sí, tranquila. Eta orduan, beir, argazki batzuk egin genituen, Ba, Claro, y ni barkatu, ni igual egongo banintz leku hoietan, ni jesartzen naiz donde me mandan y Callao. tente, isilik, inorekin hitz egin claro, gabe, ni holan, jinao, claro, es que nik lau urte daramat hau Joaten, egiten, ja. hiru aldiz, Urtero. urtero hiru aldiz, eta orduan, vas cogiendo soltura, Ja, eta bertan lan egiten duen enpresak, badakite nor naizen nik. Ja, osea, Tienes fichado, Que no iba nada discreto, llevaba un traje como de perlas. es que jarri behar ditugu irudiak, aurkitu behar ditugu. Los que es Instagramen, no? Irudi hoiek. Bai. Ez da, jarri behar ditugu podcastean. Eta Horretzen da. haiek ikusi ni, cuando me Sí, vieran, zuten, Nik bai. zidatenean, bai. zidatenean, esan zuten, Ai, gaizke esan dut. cuidado con este, que este soy yo, no, tranquilos, ¿no? Entonces eso, y entonces Karol G, que es la que más me gusta, pues estaba justo en la otra punta, Bai. eta hori zen, Latin Grammy zen oso handia. Ja. Billboard adibidez, azken urteotan egin dute plato batean, Bai. hau bezala, orduan da oso txikia, pero esto era como en una arena, era Bai. bastante grande. Baina bakarrik faltatzen ziren 15 minutu gala bukatzeko, eta esan nuen, joango naiz, si me echan me voy. 15 minutu falta zaizkit, lehenago iristen naiz, ez dut ataskorik hartzeko itzela. Entonces, joan nintzen, y me saqué el móvil, digo, para hacer un vídeo, y le digo, hola, Carol, tal, en plan, como si la conociese de toda la vida. Claro, 2 seguratas de ella, Bai. dauka bi seguratak, eta gero daude bertoko Latin Grammyko ere Seguratak eta. seguratak, entonces había como 4. Entonces me ve el de la empresa que nos lleva a nosotros, eta hori, entonces él se hace el loco, en plan, yo le dije, porfa, tal, Ya. me conozco. Y entonces me hago la foto, y es en el momento en el que tengo el vídeo también,
en el que es Karol G, que me agarra del brazo, Bai. eta esaten dit, no, pero ven, nos tomamos una foto, y yo, pero no me lo creo. Claro, Hostia, entonces, momentu horretan, bi seguratak, kentzen dira, Mm. eta orduan, claro, yo estaba con mi móvil, tal, miro para adelante, no había nadie, y de repente, señora bat, 80 años, y digo, ay, ella nos va a hacer la foto, yo sufriendo. En plan, le doy mi móvil, en plan, eta, hasten da, Señora, vertikalean eta horizontalean, claro, y ella empieza como a improvisar, como se Temblekearekin agacha, referente. pone el pelo, los pies, Betaurreko golan puntu. eta esaten dit Carol, nos está haciendo la foto sin flash, tal, nos hacemos un selfie, punto. Eta entonces cogemos el móvil, eta esaten dut, vídeo bat egin nuen, digo, tengo el vídeo y ya está. Bai. Y súper maja, la verdad. Ya está, Qué oye, guay. Qué guay. azkenean saiatzen eta izaten lotxagabe Sí, bat, eso es. lortza dituzula nahi dituzun kontuak. Lotxagabe Eta... naiz, eta orduan, hori. Bai, baina zentzu honean, Sí, sí, osea, claro, claro. gu zarela ausartzen ere, horrelako gauzak No, egitera, claro. eta Ke ba, askotan, daukagu horrela juizio bat mentala dena, esaten duguna, inguruko jendeak edo laudio bezalako leku batean, dela super, nahiz handia izan, txikia da, mundu guztia ezagutzen dugu elkar. Bai. Eta esaten duzu, es que no me voy a atrever a hacer una cosa nueva, sentsazio horra. Zuk auki zenuen sentsazio hori astean bideoak egiten, eta rollo, laudio txiki geratzen zait, edo... Eh, no, realmente, o sea, hori da es algo que ya he pasado. Bai, ez da. Bai. Sí, o sea, no me importa, o sea, ez zait asko importatzen, nik dakit asko esposizio handia daukat, Mhm. eta gehiago herri txiki batean, zu bezala, Mhm. guztiok dakite nor da Iñigo Arza, así Mhm. como concepto Iñigo Arza, que parece Bai, como una persona lejana, eta gero jende asko esan dit ezagutzen didatenean. No me imaginaba que fueras así, ¿no? En plan, bai. por eso, porque a veces agian Instagramen ikusten duzu bideo bat da 10 segundu, Mhm. eta nik eguneko beste 24 ordutan gauza gehiago Ja. egiten Bai, ditut. bai. Baina egia esan, Miamin bizi bazara, adibidez, leihotik argazki bat egiten baduzu, edo Mhm. etxeko igerilekuan, argazki bat egiten baduzu, parece que estás tal, pero es Bai. que hori da nire etxea, eta da nire rutina, Bai. normal, a ver, normal ez da, baina, pero bueno, sí zuretzat para bada, mí, edo. eso Bai, es. bai. No, eta Aitorrek zeukan galdera bat oso ona horren inguruan, no, esposizioaren inguruan, eta lehen komentatu dioguna Iñigori, zela... Zein den zuretzat, como, claro, zu daukazu, como zure, zan kontua, zure kontenido eta guri guztia, posatzen dut zu pentsatzen duzula, pues joango naiz ez dakit nora, duela gutxi egon zeinera frontoi batean, Miamin, eta hori, baina badaukazu, como zuretzat momentu kutxun bat de, pues, gauean, jesarriko naiz sofan, eta liburu bat irakurriko dut, eta da nire momentua. Eta inork ez dit molestatzen, mugikorra itzaltzen dut, eta Claro, zulako... a ver, egia esanez asko enago mugikorrarekin. Mhm. Ez dut esango kontenidoa ikusten, zeren Mhm. adibidez TikTok ez dut ia ezagutzen, hasi nintzen bideoak jartzen, pues, Instagrameko bideoak neukan, eta esan zidaten ¿cómo se dice? Subir like, Igo, bai. igo bideo horiek TikTokera viralak egingo direlako Instagram baino. Eta adibidez, premio horietako bideo batzuk joan dira viralak, milioi bat, bi, Ja. hiru, bost, eta orduan TikTok, adibidez, en los Latin Grammy, acabé hablando con Belén Esteban al día siguiente. Iñigo, ezin gara egon hitz egiten, eta minutu bat pasatu eta gero dice, Belén Esteban, de repente, Balbanin. Es que es verdad. Ateratzen dira kristainak, de repente. O sea, el día de los Grammy, quiero Mr. Partyra joan ginen, porque el año anterior, Bai. ni Miamin badaukak kontaktoak musika arloaren barruan, eta orduan after partyren sarrera geneukan, eta bukatu ginen barruan. After party estaba adibidez en Raúl Alejandro, Mhm. eta anekdota bat daukat, TikTokera igo nuen bideo bat, estaba Raúl Alejandro cantando, tal, no sé si un poco borracho o algo, baina erori zen, lurrera.
A ver, Era como, era hitz egiten, eta orduan, de repente, desaparecía, plop, y se levantaba como corriendo. Entonces dije, buah, esto en TikTok, va a petar, va a petar. exactamente. Y efectivamente, lo subí, eta gero, urrengo egunean, Rau, deskargatu zuen nire bideo, eta Ja. bere Instagrameko historietara Igo zuen. igo zuen nire Hostia. bideoa, eta hor jartzen Krediturik zuen. gabe edo No, no, kredituekin? bueno, en Osea, TikTok, jartzen du arroba Íñigo Garza, la marca de agua, bai. entonces, claro, eso tenía la marca de agua. Joder. Sí. Zelako bizitza, tio. Qué guay. Qué loco. Bai, interesgarria da. Gero, orain esan duzula daukazula kontaktuak eta musika munduan, pues guk asko hitz egiten dugu musikaren inguruan, eta egia da, gu galera frikiago batzuk, eta daukagu gure gustu pertsonala dauzkagu, baina egia da, pues laudion falta dela jendeare hitz egiteko reggaetoiaz eta musika latinoaz. Orduan, badakizu talde bat dela zuretzako, edo abeslari bat dela zuretzako berena, eta gero beste bat txikiagoa dena, ezagutzen ari zarena orain Miami inguruan, eta komentatzeko igual ezagutzen baldin baduzu. Ja. Niri asko gustatzen zait Karol G, pero es como muy mainstream, entonces nada original, la Ez, baina verdad. lehenengo bezala, bai, a ber, azkenean Sí. gustuko zaigu gustatzen zaiguna. Gero ere asko entzuten dut bachata, salsa, eta orduan Romeo Santos está siempre en mi top, Juan Luis Guerra Hostia, ona, también, iaz adibidez Spotifyko top horretan, Juan Luis Guerra izan nuen. Luego también tengo parte bat poco folclórica, A ver. Ah, bai, sí, Isabel, Pantoja, Hombre. Rocío Jurado. No mucho, pero bueno, de vez en cuando me da, pues me las pongo también. Bai. Pero así como grupos pequeños, no soy muy original. Ez, igual ez. No, escucho también Reparto Cubano, Ez dut ezagut, zer da hori? que es como un nueva... nik ez nuen ere ezagutzen, baina Miami Kubako jende asko daude. Pilatuko dut. Adibidez, auzo batzuek ehuneko, pues no sé, 80 edo gehiago, casi el 100% Kubakoak dira. Eta orduan daukat lagunak reparto entzuten dute, eta dantzatzen dutela, eta hori gustatzen zait. Ez da, Kubako reggaetoi bat moduan, edo? Sí, es como un Ez, igual esan Sí, ziaten, es bai. como así, como muy Baina da Bai. genero bat. Bai, Sí, es genero un bat, género genero de bat. reparto. Bai. Y tiene como un baile también, así Ja. como muy de la calle. Joder, muy pues hori ez guay. baldin bada originala inigo esango diguzu zer den. Sí, ya, hay como que igual agian normalizatzen dut, baina gero hemen inork ez du No, entzuten hemen ez reparto dute. cubano. Agertu Ez. zait hemen, en mítico preguntas de Google. ¿Cuál es el mejor repartero cubano? Repartero. Con una carrera que abarca 15 años, Chocolate MC. Claro, es que los cubanos daukate izenak de lo más loco que te puedas imaginar. Y esto es muy fuerte, la anécdota de los nombres cubanos. Adibidez daude batzuk, Just Navy deitzen zirela. Just Navy. Just No, Navy, Merry Christmasak eta, no? Merry Christmas, Bai. Iloveni. Ilobeni, I love Ilobeni, you, Ilobeni, y su nombre es Iloveni. Claro, que no sabes ni dónde viene, porque Iloveni... Ja. Tipo hau deitzen, osea, Chocolate MC deitzen da Josvanis Arismin Sierra Hernández. Eso es. Bai. Joder. Nombres que se los sacan de la manga. Bai, qué guapo. Eta atzo ere egon ginen ginekologo batekin, eta esan zigun, Egia da, egia da. egon ginen farran, Bai, egia da. eta kontatu zigun, en plan, dagoela, como jende asko jartzen dituela, como olako izenak, hemen ere, baina suposatzen dugu dela, como, pues, atzerriko jendea. Bai. Sí, aquí no. God Blessing, eta... God blessing, Bai. God blessing esan duen. Zer, zu ere egon zara Afrikan, ez da? Egon zinen Kenian, Bai, bueno, egin nuen voluntariado bat duela 3 urte, Kenia, en el lago Victoria, Bai. una islita Jose pequeña, Polita. perdidos de la mano, sin agua, en plan, nos duchábamos en el lago, eta oso esperientzia ona izan zen. Cogí una enfermedad Zein. allí, como se llamaba esquistosoma, Ba, ez dut que ezagutzen. era como, bueno, cuando se supone que cuando tú vas allí eta etortzen zarenean, errebisio sakona claro. egin behar duzula eta orduan joan nintzen osakidetzara eta esan zidaten bertan ez dutela como que no miran lo que se previene, sino que ellos solamente curan. Bai. Como que no te hacen algo como de para por si acaso, porque yo Bai. no había tenido síntomas. Eta baina gero nire bertako lagunak esquistosoma zeukaten, eta orduan yo
insistí, fui a cruces, joan nintzen goizean, luego cambio de turno, volví por la tarde y al final convencí con una clase, o sea, otro show. Da pizkat, claro, da zure mentalitatea, no? Sí, Osea, sí, egiten duzen berdina gara mil lamitan, osakidetza batetan. Ah, no, claro, o sea, yo fui a cruces, eta sartu nintzen infekziosoen lekuan, gero, bai, hor nengoen, eta esan zidaten, zoaz, hemen bakarrik zita prebiarekin etorri behar zara, y yo les Claro. dije, bai, baina eske begira ze pasatu zaidan, tal, ellos, fuera. Eta gero, bueltatu nintzen kotxera, hor nengoen autoan, eta pentsatu nuen niretzat, egon naiz osoa eta ez dut ezer atera? No, vuelvo. Eta orduan, barrura joan nintzen, eta haitu suerte, eta momentu horretan zegoen medikoa, bere seme edo alaba zegoen no sé donde en África, entonces esan zuen bai, lago Victorian eskistosomal asko dago, segurazki duzula, eta orduan, Ja, pixkat urbi harrapatu zion, eta claro, eta orduan, hostia, zelako suertea, probak tío. egin zitzaidan, eta positibo eman nuen. Gero, esen para tanto, osea, pastilla bat hartzen duzu, eta ja, pero si no lo hubiese sabido, sí que tiene problemas. Edatu aldela, no? Ora, Sí, pixkat, eso es, handitu, edatzen eta... da, eta gero sisteman eta organoetan eta mina egin ahal zuen, bai. Mhm. Mira, tu. Wow. Sí. Aquí Baina, sí, esperientzia positiboa, bentsat, sí, kemiakoa, sí, eta... sí. Sí, o sea, es duro también, porque al Bai, ez da. final a veces te sientes un poco, como un poco, yo qué sé, esto que también se critica mucho, ¿no? Los voluntarios internacionales, que viene el blanco, rico, tal, como que no sabes hasta qué punto Bai. zuk egingo duzuna dauka impacto positiboa edo ez. Nik uste dut ni egin nuena bai zuela, bi hilabete egon nintzen, eta orduan proiektua luzeagoa zen, eta gero bai ikusi nuen jende asko zegoen aste bat, que al final joaten zara egiten duzu 3 argazki, y lo que Ja, haces es un poco... famatua den, que felices son con tan poco hori, Sí, ez da? eso Hori es. aipatzen dela pilo bat. Y aunque igual es verdad, al final no estás ayudando Bai, tanto ez realmente da al laguntza, proyecto. benetako laguntza bat da gehiago argazkia eta zu garbitzeko Sí, zure pixka, no? sí, eta Irudia orduan eta... hori ni ere pentsatu nuen, jende al final ez badaki, pues, nola naizen ni, Mhm. con una perspectiva social, digamos, Bai, nik ez dakit no sé si sabéis, pero tengo una hermana pequeña que es bai. de Bielorrusia, de acogida, Oh, ni idea. que viene al audio en Navidad y verano. Orain etorriko da, orduan. Claro, no, ahora ya Aurten no, ez, porque vale. aurten dago batxiergoko bigarren Ah, urtean, eta orduan urte honetan ezin du etorri, baina duela 2 urte nire arreba eskondu zen eta etorri zen. Eta orain da oso zaila etortzea, porque tuvieron primero el COVID, bai. que se cerró todo. Gero, bera Bielorrusiakoa da, eta orduan Rusiaren... Igual, Bai. mikroarekin ez da Ai, sartzen, bai. perdón, sí. Lasa. Gogoratzen, seguridade Eh, gertatzen zaigu, Rusiaren aliatuak dira, Mhm. eta orduan Gerra eta hori guztia, ezta? Europa itxita daukate haientzat, eta orduan nire aita joaten da, pasa la frontera eh, terrestremente, o sea, en un autobús, o sea, es como una odisea Bai, ez que da. venga, pero como es parte de Bai, su familia familiakoa y da, tal, ze azkenean. pues si vino con 7 años, ahora tiene 17, pues Ja, claro. Es que denbora da, ez da claro. gutxi. Entonces, no sé, son como cosas que, no sé, que siempre si he tenido la suerte de vivir como vivo, me gusta, ¿no? Que dentro de lo que podamos, no como ayudar, Bai. sin tampoco mucha pretensión, ¿no? Que No, tampoco bai, podemos claro. ser los salvadores, baina pizka bat, pues poco eso, Gure partez ematea, ez da? eso es. Ez da, ja, daukagula aukera hori laguntzeko, pues, Claro. eta benetako laguntza bat, no? Bai, aldugun einean eta... Bai, ez interesgarri iruditzen zait. Behintzat, claro, ginda Afrikako voluntariotza hori, pues, egon daitekela kritikatua. Sí, Depende zelan egiten den, sí, behintzat, kostiente izatea, bitu, joango baldin mana izorra,
Jo, ez, benetan laguntzera. Edo bentsa saiatzera. Claro, nik uste dut, momentu batean, bueno, en el podcast que me nombrasteis, Bai. habláis un poco eso de como los influencers de vidas iguales y tal. Mhm. Nik ez dut uste nire bizitza que sea igual, pero bueno, yo que sé, igual lo puede pensar. Pero creo que al final te quedas que, bueno, que igual también evidentemente puede haber como muchos influencers como muy frívolos, eta orduan pizka bat, pues se puede generalizar Sí. edo, baina hori, agian nik ere ez dut parte horiek adibidez erakusten edo Bai. bai, ez dakit. Claro, dira pixka zuretzakoak. Claro, igual sí. Honetan, Sí, hau ez dut zertan erakutsi behar, hau da niretzako egiten duana, ez dut sí. zertan jakin, oza, ez du inork Ah. jakin behar. Ja, Baina, bai, egia da, ni asko igotzen dudala, me gusta, lo disfruto, entonces, bai, hori da. no. Oie. Eta komentatu dugula Instagramerrei buruz edo influencerrei buruz, gomendatu alko zenuke como Euskal Herriko edo influencerren bat esaten duzula, en plan, eske honek egiten duen kontenidua da super interesgarria, ikusi jarraitu ez dakit, promo moduko bat, baina Pues es que, Ja, es que no tengo, es que es verdad que, ja, esan duzu ez duzula asko erabiltzen, ezta, TikTok eta a ver, guztia. sí, bai. realmente claro, o sea, si me conoces, Claro, mugitzen evidentemente zara sí, zazpul pero horietan. como empleo mucho tiempo en organizar mi contenido, Bai. Osea, denbora asko pasatzen duzu horretan? muchísimo. Bai. Hori zenbat egunean. No lo sé. A ver, es que luego también tengo como muchas otras cosas, Bai. pero se me acumula. Bai, ezta. Quiero como subir cosas. Konparatuko dugu guk egiten dugun lanarekin. Guk ez dugu ezer egiten. Ez dugu Guk etortzen gara ona, pentsatzen ditugu galderak egun bat lehenago, eta... No, adibidez, hori, pasaden astean, nik ez dut lan egiten ganberan, baina kolaborazioak egiten ditut eta hori, eta esan zidaten, badakizu Miamin jaialai egiten zela eta orduan bertara joan nintzen, nire mikrofonoekin, pertsonei galdetzen, asko gustatu zaidan, entzutea euskaraz jendea Miami, entrabas allí era como un ambiente Ja, como que te teletransportaba aquí, ja, ¿no? bai, ezta? El frontón, tal, era como muy guay, eta hori da, en los 60 y 70, Euskal Herriko jende asko emigratu zuen estatu batuetara, eta Miami gaur egun, kultura hori mantentzen da, Ja. eta, Zundo. eta oso Euskal interesgarria. Etxean egon zara? Miamiko Euskal Etxean egon zara? Ez dago orain, Ez dago, ja. No. Ez que ikusi genuen Google Mapsen bazegoela, de hecho, Sí. WhatsAppetik bidali Komentatu genuen, genuen da... puntadetik. baina dago, ja. ez dago. Eta urte, osea, ni daramat Miami 4 urte, eta egon naizenez ez dago Euskal Etxea. Creo que no, Ez, cerrado. ez, No, igual ez dago. Uste dut Guzu baino... itxita zegoela, porque una vez me informé eta Ja. esan zidaten zegoela irekita. No, oso ondo. Punto bat. Bakizue nor den jaialaiko promotorea estatu batuetan? Nor. Joa. Pitbull. Pitbull da- ¿Qué dices? Bai. Tio, baina hori zen zuretzak galdera, tio. Hostia, Ez. Bai. Pitbullek promozatzen du jaialai ligak. Ez dakit Miamin edo Las Vegasen, baina igual ja ez, baina duela Estatu urte Batuetako bat, herri. Guau, Iñigo, hori da zuretzako kontenidoa Bai, bai, bai. guapísimo. Solo Es lleva que- Pitbull, bai. Es que Pitbull, que se le llama Mr. 305, Bai, y en Miami el 305 es el prefijo. Bai. Como si aquí dices Ah, el, Vale, hori nik el nik- 94. Bai. Yo no lo sabía tampoco. Pero 1400. Entonces es como en Miami todos los teléfonos empiezan con 305. Entonces yo cuando elegí mi teléfono, yo no lo Bai. sabía y elegí el 786. Y ahora siempre lo digo, tío, qué rabia, porque es como que allí en Miami el 305 es como un concepto Bai, de... ez da, oso... como- Osa, identitarioa Sí, den, ez eso, da. sí. Ze ondo. Osea, ¿cómo que hautatu duzula zure telefono zenbakia? Osa, hori alduzu egin. O sea, tú Osea, cuando... claro, ni noa Euskaltelera, eusten dute SIM txartel bat, eta dauka telefono hau. Funciona, eta nik adibidez, AT&T joan nintzenean, goratzen dut, jarri zidatela, adibidez, egun zenbaki, claro, yo dije, Serio? pentsatu nuen, que fuera fácil, o sea, que Bai. no estuviese como, yo qué sé, una combinación extrañísima, baina... A ver, esan? No, Pero eso. Ze ondo? Eta han,
Orain, zu egon zara, 4 urtez, Miamin. Ja, eman dizute la green card, edo hori... No. Osea, hori da ia imposible. Ja. Estatu batuetan bertan egotea oso zaila da. Bisa mota asko daude eta adibidez, enpresa, aunque tengas trabajo, Bai. momentu askotan ezin zara geratu. Mhm. Ja. Yo ahora he conseguido una visa para 5 años, de manera así Eta da, ala ere da, como hasta el 2030, eta hori da pizka bat, hor egon naiz, sartu atera, Ja. baina da oso zaila. Eta daukat lagun batzuk, adibidez, 10 urte daramate hor, bisa batetik bestera saltoka, eta ez dute green card. Mhm. Justo orain igual ja zailagoa da. Eta orain ere, Trumpen gauza guztiekin, gero eta zailagoa da hor lan egitea, eta min asko egiten ari du, porque, bueno, en Miami adibidez, ostalaritzan, restaurantes, hori guztia, adibidez, erdia edo gehiago están ilegales. Ja. Bai. Y el trabajo es en B todo, eta orduan, pero porque, pues eso, han venido por la frontera Bai. o etorri dira, pues como asilo político de Bai. Cuba, de Venezuela, eta orduan, jende hori guztiak kanporatzen badute, nork egingo ditu lan hori guztia. Mhm. Hor ez dago paro, prácticamente. Mhm. Hay un paro residual, pero no es significativo. Ja. Joder, Uste dut interesgarria. duela gutxi hautatu dutela Miamiko alkatesa, eta izan dela lehenengo alkate emakumea, Eso. eta dela bastante anti-Trump, eta... Sí, en Miami siempre estaban del lado de Trump, eta Bai. aurten duela bi hiru aste, hori aldatu zen. Nik uste dut konturatu dira, Mhm. pues porque Trump ganó también mucho por el voto latino. Bai. Y era un poco un sinsentido, ¿no? Adibidez, Nicky Jam atera zen esaten Egia da. vota Trump, no sé qué, eta gero zegoen jendea, eske orain Baina gero, barkatu, ez zuen nik jameke gero como... rekuló, rekuló, bai, esan zuen iguales. Bai, esan zuen hori, eta, bueno, por cierto, Nicky Jam es mi vecino. Iñigo ya vale, ¿eh? Bueno, es, Orain, o sea, Iñigo, esan barro zuna da, baina seguramente ez du ikusiko. Urrengo No. hilabetean... no de mi edificio, pero sí del de enfrente. Y me lo he encontrado a veces debajo de casa. Ogiaren bila. Sí, A la taona, por el... Egunkaria erosten, eta... Sí. O sea, sí. Jode, ze ondo. Eta yo también os quiero preguntar, ¿no? En Bai. plan, cuando os surgió eso, en plan, ¿qué pensabais? Bueno, ¿qué pensáis? ¿O qué pensabais de mí? No sé, en plan, si estamos hablando de eso Bai. y eta zuri atera zitzaizun, me voy para Miami, una fotito, tal. En plan, Bai. ¿qué piensas cuando me ves? Berez, Que no sé cuándo me veis, porque yo creo que no me seguís, pero bueno, Ni bai, me sigue mucha Sí, gente. bai. Sí, ni follower, ¿eh? me sigue ba, mucha gente que no me sigue. Yo mhm. no sé si la gente no se entera que yo os tengo a todos muy fichados. Dauka zerrenda bat, mugikorrean. La lista Ba, negra, ¿eh? Niri aldatu zitzaidan pixka bat, zureganako ikuspuntua, aurtengo jaietan eta aurreko urteko jaietan, ikusi zintudanean, Bai. aktiboago herrian. Esaten nolako, vale, pues Iñigo, pues, duzu, pues, tipo bat, laudiokoa, gutzen zaio bizitza partekatzea Instagrametik, baina nik aldatu nuen txipa esan nuenean, bitu, etorri da laudiora, egon da kanpoan bizitzen, dauka bere bizitza Miamin, laudiora da, tosatu kuadria batetan, dago saiatzen behintzat animatzen, dago bere partez jartzen, eta zen nuen, bueno, pues aldatu du pizkate. Eta egia da txiste bota nuenean, edo hori izan nuenean zen gehiago, a cuenta de, claro, aizea zegoen komentatzen, bai, bizitza idiliko horiek, Claro. Instagramen ikusi dituzunak, eta esate duzula, jo, nahiago baserriko influencer bat ikustea. Claro, Eta esaten nuen, claro, bizitza ideal hori zin da guretzako erreferente hori laudio, eta esan nuen Claro. zure izena, baina ez zen amalas. ya. Eta, pentsatu hori, pues, daukazula zure bizitza, itzultzen zarela ona, eta daukazula zure laudioko bizitza baita. Eta biak imaginatzen dituzula. Eta niri hori asko gustatzen zait. Adibidez, inoiz ez dut laudioko jaiak Galdu. galdu.
Peru bizi nintzenean etorri nintzen, o sea, de todos los sitios en los que he estado, de China, de Miami y tal, no me perdí unas fiestas de Jodi. Ja. Eh, Pregonero, burren gurtan pregonero. bai, eta asko gustatzen zait, osea, sí que es verdad que adibidez ez naiz Laudion bizitzen ikusten, eh, no por nada, sino porque pues, gauza asko egiten gustatzen zait, asko bidaiatzen dut, eta ez dakit, gustatzen zaidalako hori zona de confort atera, eta adibidez, ba, Laudion ezin nuke hori izango, Bai, ez baina da. ere daukat kontzientzia asko lokala, eta adibidez, ba, burbuila osatua ireki enuenean, ba, asko egin dut publizitatea EITB-en edo Aiaraldea, en plan, como poner en valor Aiaraldea, el salto del Nervión, tal, o sea, sí, en plan, Bai, como bai, que es que gustatzen guapa. zait, ba, eta elkarrizka eta askotan esaten dut, ba, adibidez, Bilbotik edo Getxo aldeko jende hori guztia ez du ezagutzen parte hau. Aldea uste dut oso desconocida dela. Bai, ez ezaguna. Eso, es ezaguna dela. Eta ba, uste dut ba, que las burbujas han puesto un poco también allá aldea en el mapa. No puedo explicarme mucho, pero... Baina, pero- bueno, ya está, zure egin. Hori da, ondo. Baina hori, Ba, pues eskerrik asko hurbiltzeagatik, ze esan dugu 40 piko minututan amaituko genuela. Eskerrik asko ere egiteagatik esfortzua euskaraz egiteko eta kentzeko beldur hori. Ja. Ze egin duzu oso ondo. Bai. beldur handia neukan, hori, nik daramadat 10 urte atzerrian bizitzen, eta euskara ez dut inoiz erabiltzen. Egia da, ba, hemen eskolan ba, euskaraz ikasi nuela, baina ere Laudion inoiz ez dut euskara erabili. Ez normala da, claro. Adibidez, nire ama irakaslea da, euskaraz lan egiten du, nire arreba ere, eta adibidez, gu artean ez dugu inoiz euskaraz egin, eta nire lagunekin ere ez. Baina ere ni pizka bat harrituta nago ere hori Goratzen duzu, tío. ondo ikasita dagoena, ba, mantentzen dela. Claro, Joder, egia da. oinarri ona daukasunean, ezta? Bai, Bai, eta hori, guk ere nahi genuela jarri ere bai balorean, Laudioko jendearengan esateko, vale, pues egin daitezke gauzak euskeraz, claro. beldurgarria da hasiera batean, noski baietz. Bai. Egingo dugu espazio bat segurua, Ja. non itzingo dugu gure mierdetaz, eta euskeraz baldin bada. Eta hemen askoz beri ez defendatuko dugu euskainola, Bai, ondo dagoela, baino, gure artean hitz egiteko. darpeko pauso bezala. Ze, gero, Darpeko pauso Claro. bezala. Claro, da, guk uste dugulako, Bai. nik euskaratu nahi dut Laudio, euskaratu nahiko nuke Laudio. Baina horretarako, jendeak kendu behar du beldurra, eta esan, pues mira, kagatuko ditut, sartuko ditut pillo bat akats, en estas 30 palabras que voy a decir, baina gaztelera sin barbali maut, erabiligu gaztelera, baina horrela ikasten delako. Ja. Aldatzen gero Ez que hitz euskara horiek. zaila da, eta Bai. gero aditza guztiak eta hori, ba, pizka bat, ba, Bueno, Mundu bat, claro. inoiz, ba, cuando lo estudiabas, el Bai. esa esquina, que, hori, eta orduan, ba, yo creo que eso te da un poco de respeto de, es que euskaraz hitz egiten badut, eta Bai. ez banaiz guztiz, nik nire lagunei, nire familia, esan dietenean, joango naiz podcast, onera, ¿de dónde vas tú? Tal, digo yo. Es que me da igual, Claro. es que me da Pero, igual. Pues el- seguimos claro. esperando, tío. Lo que tú me has dicho antes de lo que la gente piense tal, Bai. como tengo esa parte como tan pasado, pa'lante, Aurrera. todo. O sea, soy súper disfrutón, asko gustatzen zait egiten dudana, non bizitzen dudan, nire, o sea, todo. Entonces estoy como tan tranquilo con todo que... eski baietz, Pues, eskerrik asko, Iñigo. Placer batzu ezagutzea gehiago, eta Bai. behintzat, esatzea barrera horretatik. Ez ezaguna, behintzat ezagutzera gehiago. Eskerrik asko hurbiltzagatik eta ondo hartzagatik Eskerrik dena. asko zuei. Christmas Editiona, zelako Christmas Edition. Eta gabon zoriontsua, jo que se, 24an aterako da, Ere sentitzen Herrion, naiz eta... batzutan, ikusi nahi dut ez labazutan.